Uksiang Bami Khmat, Jong Kaseng New Trap National Liberation Council HNLC uba sadon bla hakat lai trik ukala lingkot ulai thu baka jingweng no ke HNLC ye ke jinga kran yesuk bar ka sarkar jilla kumjuru bar ka sarkar India ka Dainamar ka jingbom dan ka sarkar ya ka political will habakran siklar pathai kubor mendakasngi nagleng uksiang joka HNLC ulong baka jingweng ke HNLC ka Dainamar baka sarkar hi kayat taka legal perspektif kabana keleng kaseng kam yahap ulong ru balada ka sarkar kayat daka an ka jinga kran yesuk kampoi shono ulong baka jingweng ke HNLC ka Dainamar ka jingbom la ka sarkar manweng yaboro ki kes bala sya apengat ikidkhot mai kinong yalam ke HNLC ulong ru dei nakane kadau mai kinong yalam bah khmat jong ke HNLC kimla manwan chakmat habakli ulong ya kene kam kasyong hak sarkar kumno ka start man penyait nama ka sarkar kabat iusabi uba sadan ulapan pau magajing penkre kabat thamai jong ke HNLC dakaba lada ka sarkar kamapno ya baro ki kes kajing khang kapli ke HNLC manwan biang hakame jong kajing ekran halor kajing terwa khot ka sarkar ye kita ki top leader jong ke HNLC manwan hi dalade manyakran isuk hakamit mat ka sarkar kam tanon kam than manwan kita kinong elam hakmat maka seng ladap banpa Henry kasulong kumba ka sarkar ka kwa idur khmat ye kita kinong elam jong ke HNLC ne kai ka baki kwa ong uba sadan ula kentaj ye ke jingong baka seng HNLC ka le ba bangkirki ye ke jingye kran yesuk bat ka sarkar preng bat ka sarkar jela banyakran ya ka withdrawal jo ka HNLC rapide ka ketika peace process ka city ka baga HNLC ka bala phat government ya ka banga apun poisha ba kita khar beri director ka state kadi life with December arja mulai bala so igani di sekretari san ko pamdong trau bani chairman iba Bobby Marwen te copy lai ka address kali lai show Ministry of Home Affairs Government of India through Shri Ekim Mishra budi untuk interlocutor to the central government hani la ong advisor Ministry of Home Affairs Northeast kapang ni ong withdrawal from peace talk. We deeply regret to inform you that we reluctantly withdrawing from the peace talk with your government. Decision has been made due to the unfortunate circumstances that our general demand have not been met. Furthermore, we have concern that if these fundamental issues remain unaddressed, our political demand will also be dismissed. It is with a heavy heart that we witness the peace process reaching such a critical point. Nevertheless, we feel compelled to persist in our armed struggle. Teknik still I kopiru show Chief Minister of Meghalaya, Home Minister of Meghalaya, Seiba PS Dekhar bat shanga kumu interlocutor jongka seng HNLC. Kata kali konten jo kesti ka ba HNLC kalau withdraw. Tangata shong ka betul. Dan belong reconsider the decision ben pulau ba HNLC kalau pulau negeri ka peace talk, peace process belong ka usawi dan sarkar. Mendai hak seng. Usawi dan sarkar nomor 4. Ngagaleng kaseng kitu ki meeting ki bala bun ki bangi le shong ha tu la jal arsenam ki babun ki meeting ki bangi le kendula south league meeting ka insistence jo kaseng ngani ki jingyai ban ktin jo kaseng kalong ban withdraw ki case baro khnang ba peace process kanya chakman tenagal yang government pat ka ong ban shu withdraw directly ki pen pau ya kata ka jingai ka jungki ka jingai ban withdraw ite cases te halor kita ki gede ki jingjirut jirwat yaita hi ba ki nong yalam ban khmat jo HNLC kim pat wan yu pujar lan kim pat yakendo bat ki brio sarkar ban yakran ya pen petulun ni kam khmat na i gani kadika kom pek no nomor ba la banong ba HNLC nadu bala form but ki seng la no badan honod isi nadu ki form ki don ka kila ki waring group ki bayile thma persya ya ka sarkar India ni sarkar jilla bar hak bubun ki jingdawa jungki tementala da ka sarkar ka pek ya gani da from a legal perspective da ka sarkar ki bor sarkar ki pek ya gani ka thik tang da ka an bamla ban withdraw cases tengah try ka peace process kanumia ngat kina ya kada hari ki kani ka bentar sinjam ka ba ka HNLC ka lashim
nadu balaseng kadai ban address ki political issues, political demands. Tega mo to don kam ya ka political perspective. Undai ban ya da legal perspective. Te ngangalong kajing feel ko pisto nga hapit no ek sarkar namar kaya da legal perspective. Hanrei hakatma mon suang no ban shu yakran anya katma ta kampoi res no shuno. Katma ai jingele jong ya kan ur momla ka don kam ba ka political solution, not a legal solution. Telada ya ibang bari ban ya bi daga katkum ka an jong ri India la ni katkum ka IPC CRPC la ni ki anti terrorist laws ki ba don ka bomot banong ni ki kran yesuk kalong kawara ki jing artin ong bakat bakin wan nginong yalam manakmat ban wan ya kran yesuk no kawara ki jing artin nomor ladang tang ya bi daga taga legal perspective Henry ke government kala taga kadon ki jing fair ka sip passage kam padai ka amnesty sip passage kalong bakin yawan ya rung yami ya kran ya khana ya kata ko mo kam dai ka permanent solution ya kata ka apprehension jong inong yalam ga chelsea in rega dai kan temporary arrangement ba la ban ya kran chua te biasa tak si passage kila yawan la ya kran rega ta ka phang ban ong ban ya kran ka amnesty ban withdraw cases ban waive no criminal charges baro kam ka klempoi ta he diga phang kadan biji ong ba I mentala dangi ong ba kala le kerki ke channel si kataru ko bakla nama artli kisnam la yakran la bunsil nalo bala yakran officially ngaku mentolo kutol la persko la bunsil ban withdraw kita nomor la kita ni kita ke intention ban weng ban drop ki cases ban weng no ki cases bor khoj I amnesty in general ki bro ta gamut kalai tang kabashkulom la dak kam dadai ta ba nama artli kisnam la dak tulun te mental ban rai ta ita khindia kalau ada lajan news pas ni ban rai kata don kam tang ki kenta te ban keno ban ong ka agency kala le kerkiru ka baklai andre kedi sarkar ba kan shu pasap mo ko muigen ba kani ka political issue ka ba ka sang agency ba ka sarkar bergeri India ban ba ka sarkar jalai tu ko kadon kam iya ka political solution om ban ya bi da legal approach here apor ba long ki emissary jong ka agency ki bala sa sini dikisna ki dei ki bala fully authorized daga body jong ka agency te ban chu insist ya kata ki jingwan kita kitor bidar da long squat pidur ki na ko ayu ki ngim jom roi haba la full authority hanga hukum untuk lukuto la full authority bangin pentulun ni kam sakmat roi nakaliang ki bor sarkar ki sokria ba yang ta ban ong ban weng cases te lada umweng cases jingwan kita kitor bidar kam don jungut dike daraweng nama kitu ke balawan seni ru ki CC members sudah jong sek ki senior ki bala life husnam artinya husnam ki bala don sek te gamur ki yaki la full authority ki ban jadi kashi thiru ke badra se sarkar ru la adara syai ba kini ki bala designate ke Chelsea ki lawan seni with full authority to carry forward the peace process tamba nakale sarkar mla ban wengi kita cases ka sakut nonda ka khubor ko thmai ke agency kalau ngada sarkar ka kloi ban drop ki cases baro in black and white ai ka general amnesty te jeng khang ka puli biak dan ya karan ka pot na happy ban ya karan yoi ba ke agency ke ong ba the ball kata ka poi kata bang akrat na du mena kadika perspective talada government ko ong the ball is in the agency code ka bamut ya ki case umweng tang sya somon ban Tapi yang NIA semua bang syak semua, tapi yang magisterial court semua bang syak semua man ginong yalam man Ahmad, cukup nun ngiat kata kabol sih Chelsea. Kasong ka willingness jong sarkar, kasong ka political will jong sarkar bahkan le ka badan kan. yoi ba ke agency Bos dang jing ikran. angomot ban pun Ban juga dia kata ban kata kajing sya long sya declare jong Chelsea as a legal organization nama ajar. Katur kajuba bangi yakran ko por badon lang misra kajuba ko basyai galong ba I nalaya syo ka peace process syakmat kan sayap hi kata kajing ba long katalu makaan bakan long kan yap hiru law is law kamla ban don kan natural death ya kan ka himbaji tu ada kim kendang benta banaya peace process yo kendang hadir lu ngitip te kata ka banong menweng ya kata ka jing Syaban ni ka Chelsea te kamut kata general demand ka banado ning kong ila ya kan
tapi ya kata orang kampai solution no. Kani don't come with political solution. Come day banyak ada legal solution. Namar ba nga komuniti kumba day no elam sumbalang ni langat sibun kis. Korbe hi ARP nyat hadu si spa lai po. Mga bagi no elam seng. Nyat hadu spa lai po. Kis ki banyak. Handai on dialogue baru withdraw no. Like asal tu lightly modern case ya kabingi job akut. Cukup lada kalau willing tu sekarang kalah kan. Namar sispa lightly tu damage tu lada withdraw lut. Teka kembali muta ke channel si kalau tadi kita ki cases percaya ke channel si. So likely kibarung kibabun kikis kibarung hi kita kibombelas case. Tang kita case bodan kita tengah semua keseluar kali perkat nama ba nakalian ke home ministry lingbau misra iki ong ba none of the crime of the HLC are heinous haba kan representative jang ke home ministry ulang none of the crime of the HLC are heinous in nature kamut kalenti bun withdraw kadang dai bandon kan kadang dai bandon nama ba kumpul chuang no ngi por bangi ya bun ki ki license sauseng tu ngathrai la khamlong heinous ka crime jenis NGO bani ke HLC. Ya kita dang lah withdraw tu blame lah withdraw kita gini case. Ban option khawe aku ni tak kambah kan peace process bukan telur cuma. To we give the victims of these cases. Kata vi ke problem ke mangai vi kapoi bi haju ita dang mangai vi kata lalangi perkhat kata ka justice injustice ka ba la aja satu takamut compassion tu ka peace process. More injustice will be created in future. If we expect more injustice, dang expect you ban dang bun kijing kidnap dang bun kijing ki kam terorisme ki kam teroris ki if we expect bagi kita kan dang jur ni haya kita jeng jong IPS. Political solution ke bala ban pendak pedai tang baga MNF. Dan ikran ni kacing siap pun notis por koi kita tambah ke MNF. Telai nang ta por koi long pending lut naga long pending UNDFB long pending te lai no ki seng ki bala kliap lama no ta ta ka per ndai ki seng ki bayang kan orang kum ka alpha kum ka NSCN bat ki be te kamut maki te kamut lada muyo e kan orang te ni perkut kum no ta ceasefire. Indignation